Obedie and none of you, and you know we catch us a papa. I'm a gun of war brand yebre. Power who painty was any commit comes out to you when you cut out to Atene, and you when you cut to Atene. And yeah, so any woman pay, let's all lose a pet. Me come on my work with China Chansa. Oh, then I mean, no, yeah. And you want to know something Job 15. Job 15 verse 3-4 no. Was it? What would want some and never book for? Name. I was for any adophonum, Mima Obibia Aquaba Ede Eba too much GHS. So Ghana Wahala Jumedina Ebre Asose Muniaba Epiasi Kapa and so Mede Ebesomo. Yesin Kunyasi Danamonim say and some no dear Edisa ye Candidia Tintri ewo Memuneno any Edebeto Apaso Epenina Nepome Sibre. Na eye Asante Regional Chairman Adodon and Chairman won't me Wababonte Abba Bekasa na Ebusia form Ebra ye Mampenida da former President John Dramani Mahama wo yi ne running mate Professor Nana Opoku Ajiman so wo no NMM ka ne ho na amanyoko no wo mo entimi enso mu ye na NDC entimi mapawa no wababa beka sansem bebre de afa abaya yi ho edi na tempo pra ema to the extent so waka say fiashwas negampo ne so wo emfaso chen no na waka sansem wie ye na nke nim se keno ano no asa na say de odi ababetu edwade abusuafo esewani ensese ye kan edicho na mama menkenkan ne nsem a wodi etu dwa no emfa emamo. I am ready to get my hand amputated if that will give Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a second term. I won't say allow for John Dramani Mahama to win power. He collapsed my business to cripple me, but God being so good, I am still alive. Wey ene chama won to me nen sama wodi etu jana chese say there nani abresa krodom one share and near and shehan say edom kuma ewo mahyebeje fie me the opposition party NDC one more and some met na akonya no so ebiem enti se nen sampo ena wo betwa na say betwa ama MPP asabet na akonya kese no so for the second time kwadia wo beye na ensem we dia abusuafo men kwa mentimi ent na so enti ababa bepiemo ewo Apostle Ajiman Prempe na se na asori a dano na asafo wadano no the Bible Church of God serving the war in Krankaswa Tuba Junction intebusia for Jibre ye twan ho ne ba ye din komodi die no ebehhehye so too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Abusiafo mema obibia akwaba ebiem enkomodidie na ena yede eba baba hihye so no apostle so enete mensa enifa so no menyi wafidie no emfri ha because ene enkomo na ye baba twetwe ne emu eye hwam papa wunya dinchim kakra bi yiwani se wokwakoya de abeba na wahwere enuoma bebre enti kan ye ho na yembonra ensen mu na adwentwe bi awo no watimi ede atoto magin comment section yetimi akenkan ede amam apostle mema wakwaba. Yeah, me and Cassamba. Now, what is it? Me adom so ye na we. Chris adom timo ye ni Yankopon do. Ne de abeto a. Maba. What to me pa. Pesa ne. Sorry man obi a ho ye. Oh, Yankopon adom. Obi a ho ye. Apostle ensema ba beto apono so. Wo hwe Asante Regional Chairman nsem odi etu dwana. Said de me keka ye no watie mu wate ne nsem ni ebi. De na betimi akafa chama wontumi ne ho. Akwes kapa Apostle na minshira dazo panzo na wotutu ana mo aba maso ye minshira ani adwumayfo ni nyina amen no man mema no onyankopon mama aware pa amen adwuma asetena pa sikanso mura mboto amen sika de yenkonya no koja ne yi so atmase afi ahwefo ni etiefo nyina nso medamo se nyame minshira mo masore ma meyire ne mema na minshira mu nyina kwes kape obusa masem na politicians kura no mi hunu de mo pe agi wiase o mu mi se wiase we ni da ache be ko na wie ya na apostle eni de obi ntimi nche oh
na chama wuntumi na sema wa kan say ene ne nsakura no betwa ato atwene ama NPP asa aba power no bi wa obetwa ato atwene nyeza na wo ka sa pepepe asemo na de me pese me kan say say wiase de akoko duro no aye enumi wiase ena de pa bia nso ni wiase ne samu dabi ade pa ni wiase ne efi se nipa nkan kure nipa nya de tene obi ho no ma tumi o yi akua ye ni nka so wo ba tena so da chin gbe firi ho no kre won firi ho so a wo bewu wo so a oba fa hen na oba bedi wade obi na oba bedi me se tumi ye ni nka so wo sika kura se de ni a wo nka sika no so MPP ni NDC Ghana anyu omo na eprae omo a ana ka se mboa no kre ayi MPP ba na NDC aba we ko no we aba dani a ba ko be ba na ba ko atena opposition na se mo wa ko kan me enipa nye odasani no obia na no ka asem so obeya ya me mboa na urade ani akire amemu a baomis obeya de waka no so na me do ko Bible mu a Acts chapter 23 verse 12 no Paul ahemfo no enyame adwuma no omo kire no omo pe no den enti ade a kye no Yuda fo no mu binom epam kekan won huntam se wonidi nanso wonnom eje se wakum Paul ansa tiani yo omo so mu nidi omo nnom disi yakum Paul ansa enti chese Paul mu ya ne hunto no ye omo hunto ye wo mu nidi ebi na chama huntumi kan so se NDC beba power de ene ne nsakuro betwa ato atwene ma NPP abedi akonya wodi nsia kantamo wodi abetu dwane de nani abre ye to so a na wo mu bomu epam ni tiri so nipa ebo mu pam ni tiri so no beboro aduanan nipa ye kan se ye ni di yanom tese mo bekum Paul no wo mo ye ho fase ho obi a onyame ni pampo no ya kire kom se ye be kuna to atwene wo bra wonya obi anso bone okay edu mo ye sa no na wo ba asofo mpanimfo no nkyɛn eni mpanimfo no nkyɛn be kan se ya keka ye ho ntam se hwe nka ya no ejise yakum Paul ansa enti ave muni badwafo no nkobo ni din enkyere osafo hene no na onfa no mremo sede muri be bisa no asem eni ho aniema na asem no mu ye bebusa na asem no mu yie na yande ansa na obeduru ahayi no na yakunu on pray o ma dwene which means se chama wontumi wotumi akasa asem we dia se onya maame no a obekunu because obi a wotumi akase se we asoma sibe wi ni ya obetwa so se onim obi kasam a de wa kire no ene ye hwe onya nanu na o ya kasam bibi di akire onimade obeye sanso so yenye ne sa Bible wo sa Paul wo mu yese no nyame wo adi na chinti wo man tuma nya na nkuno so nyame kire no edi nyame me ka kire ayi wo friends mami na professor na Jane Opoku Ajiman se onhwe ne hu yie no man paabo anya adwuma ewi ase na tamfo doso se Mahama nominate no amfana ma ye vice ya running mate ya anka sa asem wo nyina ya nti o
na yɛ sɛ nipa bi wɔ hɔ a ɔtaa no ɔmpɛna ɔwɔ kukuam na deɛ mmerɛ a ɔyii ne pie no ɔno bi nso so akyerɛ sɛ ɔmpɛna asɛm adan Ghana ha ɛnyɛ nipa bebree no hɔ a edi mahama nipa dodoɔ sɛn ɛna ɔnyinya running mate ɛkufu ato bɛyɛ ayi flag bearer ma NPP 2016 no enipa sɛn ɛna wɔ Ghana ha ne baako pɛ no bɛyɛ ayɛ running mate ɛna ɔkɔyi Bawumia ɛbɛyɛ ne running mate kɔnyi nipa dodoɔ sɛ yɛpɛ baako pɛ endi leader no ɔno ɔbɛyi deɛ ɔbɛ support no ma ɔbɛyɛ adwuma no na ne no ɔde ɔkɔyi maame no nko ara deɛ ɛho nsɛm bebree saa why no boni bi ana Apostle yen shadio on say eye chama wontumi enye ono ne the first person na waba abontia be kasa asem we ana say ono ni nipa wodi kan a wakasa ensem we ye share eye MPP communicator eye na obribu ahen wono nso so e ba abontin de be make that similar statement say wono de obe taking a life say MPP elusu December pools na that means say eye politics ono be taking a life ai wo so obekunu Jesus obekunu ho ai obekunu ho say MPP elusu that means say ye share eye abatuo ne ehun kroneba na say panyimu bi ebedi ade ananse say eye party bi ebetimi aba betina konwa so a moje hwiegu ana say omoyi nyankomade bi ewosumase ana yo akuyasi ka pam da se bebre na mi nshira ohun ewiase ne yatim is a we are in the world in the 1 John chapter 2 verse 15 to 17 awurade say mun no wiase ana ne o me wo wiase na so obi do wiase a agya ne do eni mu na de wo wiase nyina honam akono eniwa akono ene asetena mu ahoho a emfiri agya no na emum efiri wiase na wiase ne na kono etwamu akọ na de wo ya ade a onyankopon pɛ no saa nipa ne tena hɔ daa ohun wo mu no ye pɛ wiase na yem nwanwa na me dwene ho me ntia ze chama hutumi matese wɔ kɔ asɔre bi e friend Pentecost me de matie no yesi wo ye Pentecost elder kra se bia atesem no se no kra dia ɔkɔ asɔre na obi a ɔkɔ asɔre wo ye politics enkanya bad na asem gagraka a wo kan any papa die so a wo ono kra de o se obiri bu ahen obe taking a life kra we de so one obekunu ho ato akere hwɛ wonim endi na obusan se omu di mojasam yes politicians wo po omu edi awu kase a omu ni ayi politicians ni as edifo atorofo ene take human life ennoma ekoso no dodo na no politicians e ka hu bi papa hwɛ me sa kotu me de Bible mu asem bi be kyerɛw okay wo ma yekum Yesu Matthew 26 1 to 3 na ba sɛ owie nsɛm yi enyina aka no wɔse na suafo no sɛ munim sɛ aka na anu na twam ɛda na du na obeyi oni papa no ama sɛ ɔmmɔ no asɛnnuam ɛna asɔfo mpanimfoɔ ɛne ɔman no mu mpanimfoɔ ekohyia ɔsɔfo pani a ɔfrɛ no Kaifa abamu na wotu agyina sɛ wɔnam nyansa so ɛbɛkyere Yesu akunu nanso wɔkan sɛ ɛnya afahye no mu na sakasaka ama ɔman no mu wɔn ɔman mu mpanimfoɔ yɛ hɔ politicians na bo yi sɛ am up to date bi wɔ sa so nti asɔfo mpanimfoɔ ɛne wɔn a ayi friends the so called false prophets false teachers any deep water one money ade no any oman no penifo enti tambia no wo mo a de enti o mo yesa ne se o mo pesika enti tambia o penipa ni manimonyam because we party secretary amanfo nyina abu respect to sika nso ba we chairman ya sika ba nkofo nyina respect to so ahunam kire no asofo no so the same thing wo mo ayenka no kore no akohwifo no ye kum nipa dada nipa bab nipa po no saa no mo so tie enti wo he Yesu die ya wo mo anyina akohia osopopani na nkasa fie ene o man mu politicians ni nyina ene asofo mpanifo ni nyina twahia se ye bechi Yesu okun enti wo mo sie na munyansa so verse 14 no ame mo no ponkyerɛw verse 14 ni say ena edumie no mu ba ko a wo fra no Judas Iscariot
Eko asofo mpanimfo no nkyɛn sɛ ɛdeɛ na mobɛma me na mayi no ahyɛ mo nsa na wɔkari enwitabena aduasa ɛde maa no efiri no so no ɔno nso hwehwɛ sɛdeɛ benya kwan ayi Yesu ama edu mo ton Yesu je sɛ 30 pieces of silver a de bagana skema sɛ Yesu kura sika ne kun no hwɛ de ɔmo yɛ nyinaa de chama wuntumi ka nyinaa ɛne de wesi sɛ ɔmo yɛ nyinaa sika ntira. Okay, apostle na say sikanti na wo mo ye sade we e dia pritu media mama mpanyi ye oti akonya so his excellence na nadan kwakufu ado na eye moja wo ka say o mutimi hwe moja go no eye nipa moja na say mo moja akuya me da ase o bu sama sem na me yi wa no nyai ni mireche ni medwa eno de o mo de ye de o mo de enipa o mo de suafo ana say onkro foforo ebi kura mu. Okay, na say accident esi ni na nya kwa. Omo kɔ enuro so. Obi wo ha, okɔ bia dahomi. Obi timi kɔ chiri Benin. Ani Benin nkwa de Gambia nom ne East Africa. Ebi num kɔ, no mo kɔ ji aduro. Se uja bonsam de wono, o ye stubborn. Bonsam de o ye wudini. Tambia wo penipa moja. Won pene nhwe moja. Okay. Won pe odwa moja. Obonsam adia edisika kese ye ban on muja omabia mu no politicians skano omamu sika nyina omo ho na wo edisika kese billions of dollars billions of cedis ena ekọ mo sai edi o go petumi no a obeji nipa ebia obema ebia oba anase accident no mo cause na tumi no akanipa na emoja na toagu okum nipa no na wodi aye san rituals no na sika aba yo mo ye ni ye nyina no nipa moja no mo hwehwe na di aye bibi so moja nwu a wo se Bible kan say moja nwu a Hebrews 7:22 no was in moja nwu a bone fefere ma nti Yankopon so no wodi Yesu moja ena beto yen okam Yesu moja agu ye e de bo afode ma ye no ena bone fefere start ye adwuma first ni edi nwa imreche ni ade enti monsam so de Nyankopon be ye bia no aye ne counterfeit won say that ni site no aye ne counterfeit di say Nyankopon atene afiri nwa imreche na ntwenum emo de aba ne doba aba enti na je say nipa ene obotimi monsam so betimi de aye bibie enti obia say obi pesika duro so opede yen di say nipa moja ahwiegu ye kum nipa tutu fom de ne hya ho obi o life ni esie no apemvo embrantie mabawa ene mabawa na wo mu ka hwe kire wo mu sie ntie na ne nufu half gu ho na half nso wo inside bi gura tere kota wa bontene ene kota nso so ye den e wo inside na odi che na odi kire bonsam wo pewa wonyaw wo shatade ya skirt tie na de da na na ne sire mu ni na ta so nyina gugu wo mfa no ho kura na ni mo no hwe edi wo ya sa bonsam wo pewa ntem ana ne saka wo edi wo mu tade sa maayiwa no sama no wozi obitimi yira ya hwehwe na yehunu ni na ka ho bi ene na ka kwade nkwala ikura na omo ye de se na no bi misa wo ye ntagu me ka kire wo mo nyina ye rituals na ayi nkwara na omo we nkwara ye ko school ye say obi akidnap won ampa ya kidnap won na police ni ba akukura ba out e be kan so ye hu ba bi a omo wo ana me boa no crazy na ne ba ye obisiafo nkan komanto yeyem no ombeba ye de ombeba later no man sa be kan kire se nkwara no nyina ewu wo mu wo hene hwe wo mu de aye nyankomade wo mu de aye nyankomade de me pese me kan se ena o ti wiase a wiase wei no eyesum wo di ho agro kakra bi no ahwe yi a ye be kun wo kokrom wo nsa mafie bi wo no ayira yo wiase wei de che se eyesum o ya wa adwensa no di nchim kakra bi de na ekun e na ye bekun abusuafo ye adwentwe ni bi abana moma menkenkan bi emfa mom ne emfa komo no so ento asom ye nua ye overcomer e dia wode e ba ye o say if you like use yourself for the sacrifice you will still lose. Nothing can stop JM and
Mami Jane from coming to power. One also so edie enonom. Yes, set Opoku Edo de Eba was saying, which NDC person took his life or her life after losing the 2016 election or became amputated after winning the 2012 election. If you do your business genuinely, why would you be afraid of losing power? Because life must continue with or without power. They are really hot and confused. Yenya Christiana Edo de Eba was saying, it shall come to pass in Jesus' name. I can see one to me prophecy come to pass, and his 2 arms got amputated. Or also so Edia enonom. Yenya Daniel Edo de Eba ye or saying, illiterate, arrogant. Ghana politics is cheap. That is why all these illiterates will have mouth to talk anyhow. MPP will lose totally. Yemfa Janet die encha etom. Osi please, you don't need to sacrifice your hand. We need your eyes, which will work very fast. On also so Edian with me whom Argentina by na just say one more dear woman say MPP one be lose and found one dear one more ebe na set opoku dia na wode eba ye na atwema adwen CBB so was saying NDC for obi any one no more ba 2016 one more elusu ye no obi ankwa kase obe taking life obi ankase obe twa nensa e na ebie mu nsusu no omo ewene 2012 no obi ankase like odi se adwuma no enti se wo ye wadwuma yi a ebe ne sen e na wusuro se opposition na obi be ye bibi enti eno ama me pese mi mbusa se dienti a MPP for womu eni abra won pese omu ye bibia se de ombeba power no na chese womu nim se womu adwuma nso ani enu nti na like omu echitafo no pese omu ye bibia mama mpanyi esa abra power na na kuya na mi shira pa on se nti na bidiga ka se ewiase esu John 3:19 papa Yesu akato wo se we momu ni atemu no se han be wiase na so nipa dosum esene han efi se womu nyuma ye bone oh enima ni peye osuma ase no enya papa okay so oh enti say ya wo kan yan say obi se adwuma mo ye na enye enti na omo ye sa na oh say wo ye wade ya mi da bia meka wo di nukre pepe ye adwuma justice so the justice ye adwuma no ni mi say adwuma wo ye no wo ye adwuma pa ama Ghana kwa adentina obi flag bearer opposition NDC why ni vice and running mate let me top pressure ma na who to top pressure kese de ma o ma udi ho nse e kan tam center kon se kura e na obetwa de ntina wo kasa a chese o madwuma nso ani na me chese bibi ho oh so odwuma so ani a enka be yesa wo odwuma so ani a ka ba kan se mu we so odwuma so ani a Yesu Kristo obekire se yam tue aboase so ho na wo ewiase a ye wo no ye nyamirikatuo okay oh Paul zo kan wo si nyamirikatuo ne yetu oh eye abotre ne ntomwase sa wo ye wade ye a wo toto ne ma yi a obi tinchen ko obeku bia ma wo obeye bia ma wo so ho na wo mu no chese ena me kan no ewiase ahunyade eni sika eni edin hwa wonze papa Yesu bae no obonsa wangozo na hwe okoso ne hwe Matthew chapter 4 no verse 8 to 10 no woni ma so obonsa mka chen wo de ne kwagina apupa bia tv tin eno ode ni ewiase emu ani monyam emu ahunyade tumi ye wo mu nyina eno ode kire no wo se hwe ni nyina awo mo ni so ba kutu asoro me a me di ni nyina be ma wo na Yesu filimi zuko wo focus Satan wa toro se koto onyankopon ono nko anasom no oh Yesu ampe animonyam sika ne ade na wo mu no wan penti no bo nsema tuma nya no we no attempt no teta no na Yesu odi nkuma abofo be den ebe ekoto no so na wiase ye nipa na wo mu no nipa dodo na apɛ especially politicians ni edifo atorofo no oh when this say no wo mo o pese tambia na gakunya no oteso o transo a na se wuo ne ba beto no wuo na abeto no wu ebi na si Libya
Gaddafi betra konya no so o yere so wo so wonko no obi aba adentia sika ho enimonyam ho tumi obi a oba no ye kotokoto no so oni papesa ena giga ankofuo bie ena omo kire no kokon no to sere so ti ase adufuru pe ene pese minkuminya ene ye ni bire bone ena ye Ghana ye mpanimfo ne asofo difo atorofo so enti omo hwa sakra ya dwuna omo sakra ya dwene na de omo e de ko omo ye ni omo haye de omo ye NDC e de no me MPP e de no me ye sa me na meka no because de dia meka sa ne say omamu bibia nkoyie ehiafo na do so sina sikafo enso aburochire hoyi aburochire ehiafo ba bia ehiafo na so ohiani no o no so ne de ohiani ye ohiani a aduane esikani de no obetuma dibi ka kura ayi aburochire ayu so ye adwuma na wo ya eno se wo se me peka yo ya nyu sikao ne ya de friu bosumi ni ato kakra bi ye bede to kakra ka beton be se $500 no e de be se mfie num wo de be mfie num ase mfie nsia e de betumi atu awie keten se be ya wunipa no ho ye den enkyerɛw enso wo nya sikani o wo ye ohiani na so wo peka atrem obenya ha obenya ene de obi bedie ena nodwi anwumna wei be ka cho se ete papa ama Ghana for brand ye bre power wo penti wo se ne keme twam za to ene obenya twatwa ato atwene ene obenya twatwa atwene ene hwe se ene omo mpa ye na se o lusu pe me kwa me wa ko chene twamza oh na me ne nyom na kan hwe ene onum asem na che Job 15 verse 3-4 no was it wa wonum asem ene ba bufo na nyame Abusiafo we dia mo amati apostles say MPP wo mutimi lusu pa de na chairman pe ba bi gina nya pa sa de nya wonsa ni mom de wono abeba na wa penkrofo no ma ba betwa wonsa no e de ato anso na kan na apostle ye de ensem no esie no unhu ni say chairman wo point e wo de wo kan no ho asin say o se emra na NDC e wo ho no na juma eseye na juma ye basa enti ne party ba ye no enoma ye okay e dia ma no enti o juma wo enkoso na wo hwe say na juma moving forward na say no ye besa to aba e dia ma opposition party ama masa aba na say na juma esa aba be kofom bi ma wo no hu ni say odwen ye nkrofo wo mo nsa betimi akọ no ehu enti na wo kasa ensem nyame hira unse we awu ke eni bire no anu no peso min kumunya ne adufuru pe nti wo ni say ono nkwenye obi a because once ono TV station or radio station nti ye den ya omo ye adwuma wona so ne say de bi ombenya kakra ko oma no e bia NDC ba say de MPP ba ye radio stations bi wo ha ya close no ofro say e bia omo so bo mbetimi ba yesa ebe ma omo wo adwuma mo no wo mo so kakra ombedie ne ebe bo wo mo enti wo mpene masa de ni tie no tina wo fight e de ama akufo ado ana say na wo so odwen ho fa oyo akuyamo ahun say some politicians no wo de ye sikani bire still e hwa na ugina so yes because asem na obusa no eye sikanti wo ba ye obi won bank obi won institution and as establish bin business bi o be collapse no me boa say banks be be egu no kre ya wogu no enti won so osuro say ebi a NDC for so ba onu so na dwuma wo ye no onu susu be gu no enti le sa koye o ya osuro wo ya enti no they say they are fighting ntokwa no mo kon na twere ni enya mfa mom wenum bia na ya na etasi nkrofo aman so no e ba na akoye deja na dan se wo was opposition wo no na chief nkrofo etanachi eno party in power no so awona nkrofo ayedi nachi meboa anti say ono oye bibi na sente ase enya dwuma na mpreso a mejeme mfa mawo na nya ntokwa na enipa innocent people civilians mrantie maba wankwada mpani ni ewusa so enti de enti a o kasa no onim de enti a o kasa because wo hunu say wo mu no magun ayifo nkofo adwuma
eti ono nso wan hwa ye begu na dwuma ene ka hu se tumi so ye ni nka so ena NPP edimi ntra konwa we so an kosi wiase awie ye omutumi ntra so more than 20 years endi susu betra konwa so a omutumi ntra so a ani enkosi be 30 years edi ya abefiri so ma foforo so abo edi na mi ga kan se tumi ye ni nka so hwe o mampani JJ Rawlings oba Ghana 1979 ohandi over 3 months obedi ye no ko no ba 81 one transfer gosi 2000 oh ene o wai oni ho jeje tumi ni kuta ni bio debi one tifie otifie endi se nanado ana NPP mo tena ho one day mo besi fom okay ama o yi NDC so ayi dey aba it is one ye wadwuma ye atoto ne emayi a ka won se de o di ye hu nua no o di bi ba yaw enu nti no mo suro no politicians o mo tu ban no because because the government now take akunya no so no they say the wo ye nyina wo mo opposition de omunim bosi omo bo sika de omo de ye nyina no wo mo de omunim because omo oye den omo atena hope wo mo nim se omo ni se rechitie so enti wo firi wo no ba obetumi a check you wo nya me che no wo ye gwa obetumi a chi watum samna no wuni ataban bio wuni apre yobu ni nyina wa ye mere oh eni nti no se abato se beba so a na obi e ka sam de hunhuna nipa wanu nyina hunhuna me de me fa no makoma mu se eni ma adwunu mu se hunhuna odi tu nipa na kuma andi si fo so ye hunhuna wo mo me na me ka andi si fo ye hunhuna wo mo ena people wo so andi si fo so ntimi hunhuna mo eti mu nya hunhuna ni se hunhuna na mo kika na Ghana ha no because yen se timemu fo no ena mo ha yen they say ye hun to yen ye bre oh e dai board den school fees was it free HS here ba yen SHS here ba yen ye ko school ye fine die nkora be die eno say die awofo kakra kura be man kura ko school na ya sem obia esu since na me ga say Ghana ha no ye ni obia nyamsuro wonu mu Ghana nyamsuro ni ga yempanifo no mu obia nsuro nyankopon me nyi twen me nyi adoa pen mu bia no suro nyankopon wo mu nyina e kalabule wo mu nyina ya zan wo mu nyina ya kromvo me kan play no kura nso mo hwe de o man anwene ne sia kwa akosie ha hwe de o man na go na sese kwa yade COVID-19 so asa be pi so e se yade gon apostle then to say ajobro this is phone ajobro ebusia for baby say apostle hiti akwa akoduru ye kase ye to so ha bomb pan ye betoto e wa ha say apostle for futu a ewo ye fatudwa e ma eye chama wontumi na fa wo telephone number so e ka ho yo mi da se ku ya mafutu a ne be ma Ghana for ni say o ma ye timu no politicians e be to o man no politicians mo be to o man no abusia pani abusia ho ansa ne yesi hene okay eni yesi hene nso a enipa no ena ade yesu tumi eni se nipa no ebi ni ho no a ho na akodi nso hene wo ye ne se nipa ni nyina wukunkum wo mu nyina ewu a ho na ukodi na fe wa hene ne sen so enti no me sre Ghana fo de omu kika no ye chama wuntumi ene pani ba ko ne benzen obri buahin ono nso kika ni nyina no mo ma ne mo obi ahu mo ma nsuro ye de onyankopon wa yafa Bible say Romans 8:31 wo si onyankopon wa yafa hwan eno betimi ni ye de asie enti mo yanyire ye ho ne mo mpaye na yensu fire nyankopon na nyame no amehu ye mo ne se onyame amamu a ewiase we yentimi ntinam so enti mumu ma entie politicians no de omo keka no omo di boy hu omo di tuya koma ye nsuo awurade we afa muntimi nya hwe se MPP fo na betena ho enfie nwotwe enfie du nsia onyame pɛ ne bɛyɛ ho se nyame se NPP ntena ho 20 years kra obi entimi si kwan was onyame se yes ya yes no onyankopon se no nothing can change it so what you see and now say NDC for so and offense Kufuado 4 years obefiri ho ama omunso aba obi entimi sisa no say NDC NPP betra ho many years
obi antimi change no so ti ase enti yemfa koroye ene odo ni yemfa ntena o manum ni yesi de ahobrase koroye gidie sum nyankopon ni yeti o mam ni ye bibia ne kwanso a mfiza asundwe a efiri nyankopon o de bema ye edi Ghana fo apostle Adjuma Prempeh ye minim nie ntimi srawo nyabotre me nyankopon no bibia be yi me no mani nie 0544 262614 0544 262614 ena 02070 200 ena 11 02070 20011 medama se ami shira mu nyina wo Yesu di mu amen. Amen. Ebusiafo ene ahwefo aha ena ebrebe ma ye kwan amayede edwumedie no nyina esie se won subscribe to your channel na message wo beye ebiemo nso nya adoma na e won chen se de beye nya upload video bia won so watimi nya notification e wo phone wo tablet and our laptop eso na adwentwe bia wo no watimi e de atu edwa se wo edwadie bia wo pese ye bohu de ro etimi e de ma wa wo betimi e de aba ye beye e de aba wo pese wo sponsor ye program yusu so ye numbers ayede eto apono no so no screen no so no won so wo betimi afa na wa frɛ ye na enkita hodie bia no ye ne wo etimi edi mi amede dwumade ho chia me medin ene Ekwesi Kapa me ne Apostle Adjuma Prempeh adodo ne ni se God's Watchman ene ne de yesi nkonya etwetwen enkomo aha ene ye di besi dasane ye besane hia makram Fitiani asese ni din and your friend say mechanic. Sana prophet kumichacha ma sesa me YouTube no baby a me hwe bia ma change afro ene maba too much GH. Shit na prophet kumichacha me so me hwe.